ibintu byo mwirirwamo mwirirwa mu bisambu mwibarangura. Oh no, mwikaragasha mwebwe n'abasore. Uwo musore nicyo arimo kubamaza. Afande Nyabyatsi 23 umukobwa mwiza bye. Izo temezo mu gisirikare sha. Urazizi? Allo. Murebere muri utwo tuboxi turi hejuru mu kabati niho amasasa ari. Noneho muya setting neza mwitonde mu kanya mwuzuye magazine kanita ku musiviri urahandaje. No. Afande Nyabyatsi none ibintu bigiye kubakorera. Uri kwisheni ko murongo pompage makeri bagakora amafaranga nk'aki. Ubu ngubu ibintu birahindutse ngomba kuba nyawe koko. Ejo nabonye nakamudugudu karakangaranye. What? Amafaranga ndimo. Ndasarura neza cyane. Ahubwo ikibazo Imana ifashe nk'ubu nkabonamo nka batatu. Bakaza Afande nyawe none kubye mu mafi nkabamara. Ariko baje impamo y'Imana. Mbabonye koko. Afande Nyabyatsi shaka kumba ku mapeti. Ejo nzana natangiza naguze uniform shaka. No banza najya mu rusengero nkasenga pe. Magarawanga. Namurajya. Murugo. Muvuye he? Hey. Hari hatagira izina. Hari hakurya. Witwa nde? Ntabwo ari ndimo kubaza cyane hano. Utari sinakoze iki? What? Cyane hano uko mbuze. Uraburana nanjye mu shezi hasi. Afande twakoze. Abashenzi mwe. Tufata mu gacaho. Abahagarika mukanga. Umvaga mugiye. Sakutatubwiye impamvu yatumye. Ngiye uranzi? Ariko shaka kwita gasuzuguro. Wijya mbwira ntabwo byumva witwa nde wowe? Mu rugo ni? Imyaka ingahe? 19. Ufite amafaranga? Ha? Hari amafaranga mufite? Ntabwo tuvuye mu kazi, nta mafaranga dufite. Mwe murajyayo nyine? Turi kujya mu rugo. Ariko shaka mufite amafaranga? Muranzi jewe? Wari kuntu mwigize? Byo niki mwisize? What? Ha? Makeup. Makeup ni bikisha. Ibintu byo mwirirwamo mwirirwa mu bisambu mwibarangura. Oh no, mwikaragasha mwebwe n'abasore. Uwo musore nicyo arimo kubamaza. Imbaraga. Abasore mwana ugiye kuraba ari. Nabo no kuri tugiye mu rugo. Telefone. Ampereza. None se kuzitwaye. Ntabwo mwemerewe gutunga telefone. Ntabwo ufite imyaka ingahe? Ngo muzantera mubesha. Asone. Umugomba kumenya ubwenge. Dore kiriya we. Wowe. Uri murajya he? Bayo hano. Wenda guhamagara ugatinda. Uri murajya he? Icare hasi. Ibyo ndikuvuga ntabwo kiba kimtumba hasi gikomeza. Vuga ngo Afande Nyabyatsi. Ibyo ndikuvuga ntabwo mubyumva mwebwe. Afande Nyabyatsi vuga. Afande Nyabyatsi. Kwa sauti kubwa. Ndio gutwara amatelefone mutayemerewe. Nge babishinze. Amafaranga. Ibintu byose by'inkweto zenze n'amasani mikufi. Byose mugomba kubimpereza. Ibindi mukazayibaza nyuma. Muranyumva? Muranyumva? Nidukuramo inkweto turagenda twambaye. Kagenda mwambaye ibirenge sha. Twazamutse ibere rya bigogwe. Twebwe twa tuzambaye. Muravuze ngo abasirikare ntacyo tumaze. Mbabazi ziba kwa muganga. Kuramo iyo saha. Iyo mvuga nticyumve ntabwo ari ndimo kubwira. Ndayigwa. Kuramo gira vuba. Gira vuba. Iyo mvuze cyumpereza vuba. Kuramo iryo kote. Cyo mwigeze ngafande Nyabyatsi ngo umutekano mwangiza sha. Ukamenya ubwenge. Ukava mu bintu byo kwirara. Wewe uri murajya we. Wowe ijya. Ngana. Bayo hano. Karahunga. Uri murava urajya.
Yoranze. What? Afande Nyabyatsi 23 umukobwa mwiza bye. Izo temezo mu gisirikare sha. Urazizi? 55 magana ibyatsi 70 intusu n'ibibabi. Byo ngibyo urabizi wowe. Umuravaye urajyaye aya masa. Nta muntu abanza gushiremo ndebo. Please, siga. Hey! Urashaka kungangarana. What? Nguru umusore gwatoriye ibyuma. Uzomuza gutoza abantu. Allo? Murebere muri utwo tuboxi turi hejuru mu kabati niho amasasa ari. Noneho mu ya setting neza mwitonde mukanya mwuzuye magazine kanita ku musiviri urahandaje. No!